Ja sam sad iz hodnika pokušao dobiti vodovod. Nekoliko puta, jer u Despićevoj ulici gdje ja živim nema vode bez najave. Danas nismo na listi ulica u kojima se otklanjaju kvarovi, a nema vode. 210-707 je broj na koji vi zovete kvarove, prijavljujete njega, ko dobije velika čokolada od mene. Onda ima 210-435 broj, koji vam je drugi broj, koji piše da je direkcija vodovoda, onda mi se javi jedna gospođa koja mi da treći broj. Na taj treći broj zvoni do iznemoglosti, tamo nije zauzeto, ali se niko ne javi. Onda opet nazovem ovaj direkcije, javi mi se muškarac na onom broju na kom je žena rekla na drugom ćete dobiti. I kaže mi čovjek, neki je vodomjer na broju 3 pokvaren i evo sad će ga zamijeniti, brzo bi mogla doći voda. Jedno sat je trajala moja aktivnost dobijanja vodovoda. Mogao sam to dobiti od direktora, nekog izvršnog direktora direktno. Nisam, nego sam pokušao i neki dan sam isto pokušao na sjednici vlade, bili su malo efikasniji pa smo dobili broj, dobili neki odgovor.